Li bajarê Newyorkê di dikaneke pir biçûk de du hevjîn jiyaneke pir rengîn ava kirine. Jane û Billy, 49 sal berê zewî ne û ew 43 sale jî bi hev re dixebitin. Dema ku mirov dibîze piçekî disekine û difikire, gelo çawa dibe ku piştî ew xwe salan hêjî çavê wan rûkem mane. Ka em guh bidin çîroka wan. So we took this space 43 years ago, and I was a designer going to من India. 43 سال بری اف دکان وکر وی دمی از وکو دیزاینر کا فریلنس دخبتیم و جبو کار از چوم هندستان و تاتم دوان گشتان دا از بو مویندار هندستانه دمکی دا من هر دو کار دکان و کار من دیزاینری جی بروت برن پاشی من بریار دا از بتنه بو دکان خو بوجنن کل هندستان دیجین و به دستان جلا چیدگن کار بگم. Jane got ku di dikana wan da ji bilî xem û xiştan pirtir kincên ji pembûyê hatine çêkirin hene. Her tişt li Hîndistanê li gundekî biçûk tenê ji aliyê jinan ve bi destan hatine çêkirin. We're known for, in the summer especially, beautiful cotton dresses. ام هاوینه پتر جلن پامبیت فروشین هر روز هم هنجلن دیجین جداد فروشین وکی که هند بینن افسا کویا که به دسته هاتیا چگیرن تشتگی به هم پایه. Herûha Jane dibêje hem hevjîn û hem jî hevkarê wê Billy ra dibêjin serokşara derê kolana me ji ber ku ew her roj li pêşiya dikanê ji bo müşteriyan muzîka xwe pêşkêş dike û bi wan re sohbet jî dike. Well, it's all integral because it's all ام لور هم کار دکن و هم جی جیانا خوا تام دگرن. ما هر تو ام به هفرا بریفا برنا. هفجینا من برانگان و دیزاین کرنی و مجولا و از جیب و موزیکا خوا را آلیکاری ددم و هر وصا لدکانی جی خوادی در دکاوم. او دیچه هندستانی وتی و از جی دکانی بریفا دبم. ام لور تشتیکو به حزامه دکن. Billy sıra wana 49 salan wihanî ziman û berdewamî jî got ku ji bo jiyaneke xweş divê mirov karê ku dikeve ser milê wî bike. Wê demê mirov dikare bi hevra jî jiyanê tam bigire. Her wiha divê tu bizanî ka tu kî ve diçî. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.